America along so arlo ang bong Vice President Kelong. Volong komaji ponglok pedalong awareness lapen motivational amai kapado. Phuloni Municipal Board Chairman, Vice Chairman Atumaphan, Phuloni Arat Karcho. Kardom pini prime tama birta longpen nilisami Julie Baby nonarjuitha birtang tonpen. America adedalong Vice President Anghoy Kamala Harris aphan Joe Biden ki pipon laki piruthe adang pialong so arlo ajakong kangthurpon angtheklo. India aoga vipen America along Vice President Kiman. America na long so arlo ang bong pen kicheng si Vice President ang hoy kikipon cheng laki Kamala Harris buapang phi la alang lihen lo. La so pena jok Harris aphan ning ka chethe la pen ning karong ang thek labang so adder along klang pon lo. Kamala Harris asar pi laki India Tamil Nadu along rialong alang limen sangpi Shyamala Gopalan. Ningkan Chris Sirkevet Arta Pensi, Kamala Harris Asarpi, Shyamala Gopalan, America along kirang. Alang likimang laki, cancer ake swaputhak kachini pamiji aphan. Bangso cancer ake swaputhak kachini pamiji aphan, India pen haladak an kengkam kachejor angbong, haladak dobom aphi, America along thil thiplo. Non hedjong kang ni America Vice President Kamala Harris amahang ke thek laki, kedam tang Harukre Sirkebra Trokebra Thi Aninkan Priya Chikloni Phai Inkoy California USA along Alang li Sarbura Amen Donald J Harris alang li henlo Vice President Kamala Harris akaya lamu non hedjong nang litum arjupon iglong deraphi non puthot karbeng long life pen birta kapachini thu ikji laki Harris toklang kachar le puthak tangte konat kosana dimlo bangso puthak chethandam sina Kamala Harris, Howard University Bensi, degree angdeng cepa undunlo. University of California along pen low degree cepa unlo. Surihini rakre drop aningkan USA along Senate Kilik Kapidopon, California along Kamala Harris high dunlo. Surihini ra inko aningkan pai chikloni pai kre isiarni Joe Biden pen Kamala Harris aphan Vice President pangdakonlo. President Joe Biden pen Kamala Harris aphan Vice President hoy pangdak pondet penapi alang lisar pia phan manpeng ki pialam the than pajir mi pon bangso amanpeng ki pipon along India aphanta klang rok lasom si Kamala Harris alam the kapajir mi pon amay along Tamil Nadu alam pen city po alam the kaparupon theklong bangso city pu ki puda karbi alam the pen laki pinu pu kachehang alam the aphan Kamala Harris India along Bangladesh alangli adon araba hemtun along chibirta tekang lasonsi Kamala Harris pini America along Vice President anghoy kangnilong ahir jume jongsi langdamlo lipute aok avi kajepo laki India pen kachira babang dokoklo Harris Vice President longlok pen alangli ong alangli ni anparta alangli phu hehui atum pen mohor chenepsi neralong kachi upload asai dengponlo Kamala Harris alangli laang shot kali kitun kidang ahinta aning ki hangdo. Jasimet pini alangli America along theding lo poi phitseta South Indian ahan an kichu ani cheparong obino. International Desk Report Karbeng Long Live. Langpher constituency Ponglok Peralong Karbi Anglong Police Lapen Langpher Risonimso Aterangatum Chelangsi Kedam Tang Paikuni Nipai Sirkep Arni Awareness Lapen Motivational Amai Kepado Non Science Akaya Hood Muni Datum Kematha Chelardunsi Penang An Paprang Dundo Bonta Ilitumalong Rialong Non Puanta Pangkedong Daini Kahon Tetap Kahon Tebru Hemrit Kachibri Lapen Apran Kachar Muda Sailang Non Puanta Dobomlang Lasilahaya Sailang Nopen ke bajok thek jiaphan mate kapamang hutap te jiaphan Karbi Anglong District Police Pen Langpher Risonimso Terangatum Chilangsi kedam tang phaikuni ni phaisir Kep Arni Volongkomaji Ponglok Peralong Cherok to amai padopong
Rada Cyclem Bang, Dili Terang Pen Kachapahempu, Bangso Amayalong, National Level Human Rights and Social Activist, Dr. Divya Jyoti Saikia, DSP, Nahid Karishma, Bakalia Police Station OC, Manjit Terang, LRNA Maipu, Sanju Togbi Pendanglo, Sorkari Rongasar, VDP Pendanglo, Penangan Aman Kidobang Huatum, Chetongdung. Dr. Divya Jyoti Saikia, Mayalong Kejaya Tenke, Rongalong, Kali Kardom, Phankedong, Ketekere, Kamintor Hehoike, Ave. Nasi Lahaike, Manghudunang Nepusi, Radatumapan, Than Paripon. এটা আমাৰ অনাৰেবল এছপি ছাৰে এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে যিটো আমি এইটো এৱাৰনেছ কেম্পেইন এটা তেওঁ ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়াক ডাঙৰীয়াক আমি ইনভাইট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকে দেখিছে ৰিচেণ্টলি এটা টকমকাত উইচ হাণ্টিঙৰ কেছ এটা হৈ গ'ল যাৰ ফলত দুজন মানুহক মানে হত্যা কৰা হৈছে তাৰপিছত আকৌ অভিনীলৰ কেছটো আমি সবেই জানো তাৰপিছত বকলিয়াৰ এই ঠাইটোৰ ওচৰতে আপোনাৰ আকৌ এটেম্পটো হৈছিলে উইচ হাণ্টিঙৰ মানে ডাইনী হত্যা কৰাৰ এটেম্প হৈছিলে আৰু লিঞ্চিঙৰো হিষ্ট্ৰী আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইখিনি কথা আমি মানে ডিছকাশ্যন কৰি এইটো পালোঁ যে এইটো এটা একদম গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত যদি আমি মডিফাই নকৰোঁ এইটো মানে সলিউশ্যন নাই আৰু আমিতো আছোঁৱে আমি মানুহক বুজাওঁ আমি VDP মিটিঙতো বুজাওঁ কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে যদি এইটো লাইনৰ কোনোবা স্পেচিয়েলিষ্ট মানুহ আহি কথাটো বুজায় তেতিয়া অলপ বেছি ভাল হ'ব Volongkomaji Pen, Belson Terang, Karbi Anglong Live. Phuloni Ahithia Phanta, Rongsopi Mate, Municipal Board Parlopon Depenapi, Ad hoc Committee Amaipu, Mojasing Ronghang, Dunmaipu, Kangbura Killing, Klembang, Lolit Bay, Joysing Bay Lapen, Dilai Intia Tomapan, Kangthum Karni, Lapen, Karcho, Padopon. Rongsopi, Rongso Anta, Kaching Tour, Chingbar Ponangjipu, KAAC, Kejalin, CEM, Tuliram Ronghang, Kapor Ipanajo, Longpo Ahithia Phan, Puthot Municipal Board Parlopon. La Longpo Municipal Board, Nonako Kechari Kachalon Ponjia Phanpura, Ad hoc Committee Setami, Sengpondo. Kedamtang Paikoni Nithaisir Cap Arni, Bangso Ad hoc Committee Amaipu, Dunmaipu Atumaphan, KAAC along, Semi Padeng Ponderapi, Arnikang Samapor, Phuloni Ahithia Long, Phuloni Municipal Board Ad hoc Committee Amaipu, Mojasing Ronghang, Dunmaipu, Kangbura Killing, Lapen, Klembang Atum, Lolit Bay, Joysing Bay Lapen, Dilai Intia Tumaphan, Cheng Moripongsi, Kitip Ketengpen, Kangthum Karni Lapen, Karjo Padupon. Kangthum Karnia Sayalong, Phuloni MSC, Dorsing Ronghang Setami, Chetong Dunsi, Alangli Kaning Jete Kangadenke, Non ke Banji Puthot, Ward Election Setami, Paduponpo, Lake, KAAC, Kehodani Ating Pensi, Ding Dunpo, Lapen Warda Banke, Kep Dolote, Methang Town along, Kachilang Jawar Sai Setami, Batpon Chetpo, Lapen Joy Muchet Pupusi, Ningjepon. Tumda Phuloni Conscience Dang, Tamilitum Phuloni Center, Parmen Irponsi, isi town municipality board iltum di sengpono asi iltum prabjin pen la pini ke sengpon ad hoc committee ake hai Mujang Singh Ronghang chairman ake hai Kangbura Killing vice chairman ake hai Joysing Bay ake hai Lulit Bay la pen de dilaing ti alang tum bang thom member alang iltum pensi iltum non ke bang yarni ward iltum tiar ponai la si CM sar ka pingkharateng ke ake kom nai tame Cap award jong si tiar thek lu pulutang te central pendami state pendami tangka mahakewan labangso warsai nimuchot pen tangka mahakewan warsai ta ong muchot pen ituman longgi pola menang pingkhat undu salah soteng pen itum alang lutum han si ningthelo Halapu Phuloni Municipal Board Chairman Mojasing Ronghang Kaninja Tenke, Pima Phuloni Angkangaphan Nangkepaliason Anke, Pipon Labji. Lapen non Iroepi, Phuloni Center Angkangaphan, PMAY Ahemso, Hum Parokho Sik Pontanglo. Lasi voter ID, bank account and Pata Hehui, Pachasik Toisi, KAAC along, Tondam Tunang Jibuta, Herangkiangno, Pachinipon. Phuloni Bendirchona Rongpi, Karbi Anglong Live.
rong mong ve KSA arwatum kapatir pi ponalong KSA tiripi amai akong chunbang thangsing timung chetong dunsi rongagora arlokalong KSA aroso amahang kapathepon Socheng Thenta constituency angkang rongagora arlokalong kedamtang phaikuni sir cap arni rongmong ve KSA arwatum patir pi ponsi rongagora along KSA aroso keseng padopon Rongmong ve KSA aro amai phu Rahul terang kachapahem phu KSA rongagora aro so kiseng amai along KSA tiripi amai akong chunbang thangsing timung pen danglok penang an KSA tiripi amai asong jalapen klembang atumta chetong don Lasonsi rongagora arlok SGB Joytiso rongmong ve police station AOC an parta penang an rongrok asara tumta chetong dunsi mai RDP don Maya long kachatong dun aluhia tumpen kithur mi aobi kimia tumaphan lo kachale anathu RD ki piponja phuthak pendanglok kangri kangkrang atowara nathu kedam de deji anparta longri kepaklar ponji akenang sora phuthak than paripon Maya long KSA tiripi amaya kong chunbang Thangsing timung kejaya tengke Udalguria long Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahinben 6 schedule along ria longta non ke Bihari, Bengali, Muslim atumta longle nampen dolong lugu kaningjia longke KSA atumpen momota chedondon thekhe lapen lapuson kheiso kheibari matuma phan kapawir flungji alam theke monon phi ke letpenta ningje jedet nangji lapen alam pabedet nangji pusi KSA akong chunbang thangsing timong non hejong udalguri long health minister akha Himanta Biswa Sarma kaningjie do je 6 schedule havar long tame Bihari, Bengali, lapen kaprek non-tribal tumta 6 schedule havar long longley phelang chinam longpo bangke nitum Karbi Student Association ahin menke we heavily condemn the statement made by Mr. Himanta Biswa Sarma je alangli labuson unconstitutional statement kipi alang constitution alam chini ni pin pen lason amuang we statement kipi ke nitum Karbi lo chole song hin bengalang pan condemn lo je mokiwang jilang hin lason ining phophelam la penason athong lore alam bang alangli ningje je den sigime rongmong ve pen lopsing terang carving long lang Lakha inkoy rapho nilip MSC constituency kaparlo akhoi puta terem kroarong LP school along KFA pen veterinary atum patirpi ponsi cherok tok lapen rong ara atuma phan asona asona warsai kipipon Karbi Farmer Association pen Veterinary Department atum chelangsi nilip ahawar sai chutiki arara to aphan sai katiki anathu dapen longhong bi vo kapangreng pen kosonsi ali ka chapalong unma puthak cherok to amai padopon আৰু মোৰ আমাৰ মা মানে বহুত চিৰিয়াছ মানুহ আছিলে ভালদৰে হেৰি কৰিছিলে KFA amai phu Abhinas Ronghang kachapahem phu amai along veterinary asai kam sai phu Dr. Dilip Mahanta Dr. Anthony Phangcho pendanglok KFA along kacharab donatum chetongdon Maya along veterinary asai kam sai phu atum pensi marat marengapi kosonsi pangreng nangjima lapen kapangreng pen kosonsi ale kelong hai hua phuthak kachetodun arara tuma phan klardak pen than pariponlo Halapu KFA ahin pen Abhinas Ronghang pensi sai katiki anathu ali lapen katiki nangji aron hehui than paritekang bangso cherok to amaya long sai chutiki arara tuma phan ason achili setami keron padopon Koilamati pen Samsoning ti Karbing long live Tang tipini prime time berta ke lapon sikang tonik lo domai thakmi kurwang thu